Fl-2012 il-Gvern se jkun ġabar 840 miljun euro mill-income tax imma fl-2013 qed jistma li jiġbor 923 miljun euro, żieda ta' 83 miljun euro. Mill-bolla, fl-2012 il-Gvern se jiġbor 632 miljun euro, imma fl-2013 mistenni jdaħħal 683 miljun euro, żieda ta' 51 miljun euro. Id-dħul tal-Gvern mit-taxxi se jiżdied mid-dazzi u s-sisa b'aktar minn 17 miljun euro u mill-liċenzji u l-multi id-dħul tal-Gvern se jiżdied b'aktar minn 14 miljun euro. Fost oħrajn biż-żieda fis-sisa se jintlaqat il-prezz tal-fuel, kemm il-petrol kif ukoll id-diesel se jogħlew b'2 centezmi kull litru. Is-siment se jogħla fil-prezz b'5 euro għal kull tunnellata. Se tiżdied ukoll it-taxxa fuq is-sigaretti b'6% u fuq it-tabak b'8%. Żieda qawwija oħra se tkun reġistrata fil-VAT. Fl-2012 il-Gvern se jiġbor 581 miljun euro mill-VAT, imma fl-2013 qed jistma li jdaħħal 611 miljun euro, jiġifieri żieda ta' 30 miljun euro. B'total fl-2013 id-dħul tal-Gvern mit-taxxi imposti fuq il-poplu se jiżdied b'195 miljun euro meta mqabbel mal-2012.